Mohi ye motle wa Sesotho Sermons and Programs o amohelehile hape hoseng hona re se re kgutlile ke se ke na le moreri wa rona wa letsatsi ke eo wa mmona ke Ntate Seiso Mokwediti moholo batho ba hao ba ntse ba tla slowly re ke re ememe hanyane pele o ba dumedisa pele o bua le bona re emele hore ba nne ba phuthehe hona kanaleng mona empa ha re ntse re eme ke hore re meme wena mmuhi hore ka nako ena o ke o etse share linki ena ya rona on Facebook kapa on YouTube hore ba bang ba tle ba tsebe hore re se re le moyeng. Moholo ke bona ka ntse ba kena betere a ko ba dumedise babohi ba hao. Babui ba kgabane ba Sesotho Sermons and Programs ya dumedisa hang hape e mo se sa dithu ya tseba hore ke bokgetho ga o bedi ba ke hlahella kwano le mo sena mme ka o hlola hlaya Jesu ka sa be le gona ha ga tswela pele ka kgasa ka jeno. Amen. Amen. Mmuhi jwalo ka mehla re diotla ka mona ka kanaleng ya YouTube re diotla le ka leqhepeng la Facebook jwalo ka ha re boletse, please take time to share the link ya thuto ena le metswalle ya hao maqepheng a lona mono kapo ka yona WhatsApp kapo ka Telegram. O hopolehe mmuhi ha o na le dikopo tsa thapelo kapa o na le di-comments kapa o na le dipotso tse bang di teng nako eo Ntate Seiso a ntse a re robela bohobe mona o bo sontso o di maneha leqepheng mono e le YouTube e le Facebook re tlebe se re sebetsana le tsona hang ha re amen ka nako ena ntle le tshenyo ya nako re tle re iseng re inamiseng difahleho tsa rona ha re beha thuto ya hoseng hona ho Morena Modimo. Ntate wa mehauhelo, ntate wa Morena le mmoloki wa rona Jesu Kriste, re tla ka pele ho wena ka nako ena re o leboha ka beke o re fileng yona ntate eo o ntseng o re bolokile ka yona. Re o leboha ka monyetla ona o re fang ona beke le beke hore re ke re tlo phutheha mmoho, re ke re tlo kga sedibeng sa hao se metsi a maphodi, re ke re tlo nka matla ho wena ntate ka nako ena re ntse re phuthehile le sabateng sena ntate re inehela ho wena, re bula dipelo tsa rona, re bula dikelello tsa rona, re kopa ntate o ko o leme peo eo ya hao eo e tshwereng eo tla re fa yona ka molomo wa moholo wa rona hore tle ke hole dipelong le dikelellong tsa rona tle re ho bile molemo hore ebe re la ra ba le wena letsatsing lena, re beha le yena molomo wa hao eo o mo kgethileng tsatsing lena ena moholo wa rona Ntate Seiso hore ko kene pelong le kelellong ya hae hore bo yena bo ke bo kokobele ho phahame wena ka hare ho mmele wa hae. Sena tsohle re di kopa re tshepile lebitso le matla la Morena le mmoloki wa rona Jesu Kriste. Amen. Amen. Moholo wa rona Morena Modimo a be le wena tswela pele babohi ba hao ke bana ntate. Ke le buile hlenda te thapelo mawale tete o pena re bile ho hlela te ka monyetla ona wa de Modimo a mphang ona hang mo ya ka tantle ba ka ta ofisega dumedisa bohle lona ba shebetse ka Facebook, YouTube le bohle ba tla shebellana go e tlantle se le dumedisa ka le bitso le matla a Jesu Kriste moloki wa rona a tlang haufinyana ka le bitso ntse ke le Seiso wa Mokwediti setlolo sa ntate Molomphole mme ka jeno ke yena motlonyana a tlo tswala tsona ka jeno mme ke a o mema mo ya ka tehang ya wena ba le gona ka jeno tsitsa e tla tswela pele go ithuta ho ntate Modimo se tlo sa ka jeno mo ya ka tehang se re fela Modimo yo re mo sebeletsang o tla re pholosa Modimo yo re mo sebeletsang o tla re pholosa mantswe a mang ka sebediswa mona go fela Modimo yo mo kapelang o tla re lokolla Modimo yo re mo kapelang e go mo sebeletsang o tla re lokolla
Mika ushwara mu ya gatehanya jukwa jo meme wele nam tinya Daniel chapter khawra ba ko mana ya 17 Daniel khawra ba ko mana 17 mo mu ya gatehanya jukwa je kai shebe hamolwe asa ref mana he bibili yake bona mulimu wabona yo ho sebeletsana ona mata ao go lokolla sebupi sa mollo o bohale mme o fela o tla go lokolla lesolo la hao mogela temana hlosa bona senka tabeng tsena se ha go tswa ngwana na wena banna bana ba gago Shadrach, Meshach le Abednego ba ka pela morena ba ditlosong ba botswa dipotso tse ngata mme ba tshepiswa go aga seuping sa mollo mo ya gatehang mme seo ba arabelang ka sona morena ore ba ga go bona morena bona morena re tlisa ho wena hore modimo yeo re mo sebeletsang o tla re hona matla ao ga go lokolle seuping sa mollo mme mantswe ana ntse ya go lokolla le tshwana le go pholosa go lokolla go tshwana le go inolwa gore go ntshiwa ka ga ntho e motho mongwe yo wa go botseng yona bele ba ga go morena modimo yeo re mo sebeletsang o tla re lokolla letsogo la ga morena mo ya gatanya ga tsa go kere e ke re nyete mana ena ya ba Korinti kgaolo ya ba Korinti wa pele kgaolo ya 10 temana ke ya 11 mo teng ke batla gore re tlo nka e le ha se mona ora ile mona teng fela taba tsa tsambo di go gagolo we di tere di le mose gona ba tlhaetswe ke metlhabo fela ba Korinti kgaolo ya 10 temana 11 bibele na ere e fela taba tseo di di ba hlahele gore be ditemoso mme di ngodilwe ya gatha ga beno di ngodile gore re ithute ka tsona gona ba hlahetsweng ke mehla ya bofelo e ba tseo tsohle tseo di ba hlahetseng mo ya gatehang di ba hlahetse gore e be temoso go gona mo ya gatehang gona ba fennang gona ba tlametseng gona ba tadimaneng le mehla bofelo ke seo ge se fuang ke ba Korinti ba rona le ba Kolose ba Korinti bona gore ba le mo ba Korinti le mo gore tsohle tse etsahetseng go fa ke phela pele la mangolo go futela mona mo le teng ba Korinti mo le ba rang teng taba tse mo tsetse ka fa di go tsore e be temoso go gona di go tsore e be ge le mowe ge be le tshadimo e le gona ba tla se mehla bofelo ga gona tsa decision diqeto tsena le lesedi le hlakileng mo ya gatang hangata ho a bua hore gore ke le diqeto ge le diqeto tse well informed ge le diqeto tseo e le gore bohle kaofela ge se ya ntlha mahlago kaofela mme tla bena kaofela eo ha o etsa jalo e hlile batla lesedi gore tla qeto a mo shwele mo ya gatang e be qeto eo ha o le kwa hlaka yona tla bena go nna go mo ya gatang e kapo e tsetse go tswa go epa go atama khale ba go bona khale mana ebele di mo tsa tsana ka ofela mona ebele ka jeno ge di bale ebe ditemoso gona mo ya gatang o bane gona ba bja nako nyena ge hlaetswe ke mehlabo fela mme ha mehlabo tswa ke hlaetse go re ge be le mogho ka go ntheo ke tshwanetsang ka yona e le ha ke tshwanetsang nthela ba tseba gore nthela e ile ya sebetsa nako e fetileng nthela e hlile ya tshepahala nthela e hlile ha e khotse batho mme ka ho e ngotse gore e be temoso gore e ngotse gore e be keletso gore gona ba tlhatse motlhago fela e ga re sheba ge re yes nthela ka etswa ge ka e sebedisa le gona ba mehlile ka jeng ha go tla tla tsona mo ya batho ba rona pele tlanka ha ke tshwana Daniel ga o ya ba go bona impa te bala tsana tsana tanya bono ge ka ka tsana 30 ya ho 27
mohlomong re ke re ka o fela empa re tla re ke mana fela e le go tabe o ya go yona ge tle go kana hantle hote ya ba tanya khala go tmana ta tse ya ga thanya tsa go se fumana mme ke ba ya ba teng ka tsa ga ya ba le ka nna sa o ba bohlale a halefa are ho tisa sa track meshaka le betniko banna bao ba tliswa pela mogela le ka nna sa bua a re ho bona lona sha track meshaka le betniko hlaka lentse ka mona ha le sa sebeletsa medimi ya le sa khumamela setshwantsho sa khauta seo ke se bisitseng na jale he ke nako ka nako yeo ka go lukang modu mona ha o sa bana fitima le hembo ya ka thang hote ha ba kwa modimo ha wa hape hape ba etse ntho ha ba khumamela setshwantsho ba ka tsela pele ge ba le tmana 16 shata ke meshaka la betniko ba ga ba taba eo ba ga mogena ba go mogena ka nesa ha ka tshwanela go aga ba letho tabeng ena muyangata se ba se thoma hlanka bana e le bopaki le teng mo sa bona ba hlatse motlhego fela gore nako di teng tse go tsa o tla bitswa ka pela wa butsi mme o fuwa mokgwa gabe o ga taba he muyangata bele ba re ha se tsena go aga ba letho tabeng ena bona tsena 17 ya ne se le badi bona modimo wa bona yeo o mo sebeletsang o na le matla a go lokolla seboping sa mollo o bohale mme o fela o tla re lokolla letsohong la gago mogena temana 18 le ha o se jwalo o tsebe o tsebe mogena gobane ge ke ga sebeletsa medimo ya gago ge ke ya khumamela setshwantsho sa gauta seo o semisitseng fela ba go wena mogena tseba o bona o le jwalo ha e mogela modimo wa bona ke ga lokolla ga ba ga kgodisego ga ba ga nana le yona le yona modimo wa bona go twa ma re ntse teng go fitela mona ge ke ga etswang ga go matshwana sa mogena ge tile mogena go ge ke ga etsa jwang taba ya pula ga thang ha e tle fela banna bana ba ile ba nyanya banna bana ba ile ba ithuta ka modimo eno mme bana bana ba ile ba tshepa modimo eno ba bona go wa tshepahala bele ba bona gore ha le ha mogena a ka bea ka pela gore ke a khumamela diswantsho tsa hae ge ke ga etsa jwang fela modimo ya ka tanye ha o sha kgaolo tshwana ena ba ga go tsebe bala bele go se re tswela pele he ba tmana 19 ere ya bana ka nna sa ga o tla go hale sefata sa hae sa hlonyetsa Shadrach le Meshach le Abednego a laela hore go be se sehupi ha supa go bitsa ka mo se ne se be ka teng a laela banna le makgotla a hae ba fetisang ka matla go tlama Shadrach Meshach le Abednego le ho akgela sehuping sa mollo o bohale bela mo ya matanye tabena itse ha ba sa ga bitsa ba ga go ga se ka teng morena a halefa a bona tlontlollo morena a halefa a bona sa hlontse territory ya hae naheng ya hae eo a fueng matla ka teng mme ka yona mo ya matanye e re wena o ka etsa gore mmusi ya o ikgethile ka mo ga rona ha le bona ba a sa tsentse ntho e senya modimo mme ya le emela modimo wa rona e mmusi yo a tshwanang a le metseng go be bona ka matla rona e be go tsaya kgalefo a ba bona o ile go matla wa tswa a le ya kgele le lona sehuping sa mollo ba ile ba kgela bana sehuping sa mollo ya ka tehang ya ka tlo go itse pele ke se ke temana ya 14 24 o te ya mo rena jo ka tsa ga wa tsielela a swa ema a bua a re go ba ile ba hae ha ke re ga ge tse batho ba tamile ba gago ga molona 25 ba ga ba re ba go morena go jalo morena a bua re bonang ke bona batho ba bane ba tsamaya ga mollo ba lokolohile ha o bona le tshenyeho go bona mme mong wa bona mo ya gatehang o bona jwalo ka ha hoja e le mogawa wa modimo
Morena he o laetse batho ba ba tshepang ba di-tanker gobane ke bana ba ba tlame ba ba kgetha ka mollong o kgolobese ha supa mme supa moyakatehang bata ebile he ho bua e le climax gore ga ona go besa go ka feta hoo mme monona o lo tšhesa metšheso ba kgetho ba tlhaka bagala modimo bana ba betse modimo wa bona ba kgetho seopi sa mollo mme moyakatehang hena ga ba kgetho jwalo ikagetse jwalo ba kena le modimo wa bona ka seopi sa mollo se ba kena ba mo tshepile ba ka fela ba itse le ha ba modimo wa bona ha na go lokolla le ha modimo wa bona ha na go pholosa ka seopi sa mollo sena fela ke ga ka pela medimo e se le ha ke ga pholoa ke ga se na medimo e se le ke tsa modimo o phela ke tsa modimo yo o ka mo gapela mme modimo yo ke ja o fa phela ba kgetso mo ya gatehana ka ga mollo ena morena yeo itse ha le moa a sheba ka go sa mollo ona go nkuta gore go tsana mokgwa ka bona ka ga mollo na o tlo tloa mono moso mosiate o dumela gore a ka bona ka go itse ha sheba a bona banna ba tsamaya ka bolokoloi ka ga mollo itse ha le moa a bona gore ha se 3 fela empa 3 yeo wa le 4 a yana mono Bela abale mo hababe gore ha ke sheba ke le morena o so ba le sa history ke se ra mo kana mo modimo na ka o bua ha ke sheba bona ka wa bone ke mo ka modimo o phela tabena e re bona ngwana mo ya batang e re na modimo a emetseng fela gore he tse tseto ya mo emela mo ya batang o sa nna tse ona o etla eng once inside o ya malego ha ke tsena mo ya batang di bua tsena Kinyo, eu vejo tokotsing, eu vou ter teto, eu vou abrir uma hau, o chamou de toalha o ceia, o conhaua, o ipusa o caetano, e para ir lá cantar o juhara jere. It is time. Que não vai ao, vai ter teto, eu vou abrir uma hau. O não, e que vai estar eu vou isso, e que vai ser do Fernando. Se vai abrir uma hau, já que não vai bruxa. Pela cara aí, vai pedir, pela cara ele vai entrar. Então o tempo, e o nosso o não vai meter muso, o não vai meter o ferro. Que tem que ninguém tem preferência. O que tem vai mandar modimo agora? Yes, o tá bruxa. Cara, vou te falar. Que cá tem mandar modimo agora? We like China at the right time. I cannot get up by a thing. You will be seen as well. But what is it? I cannot have all the fella will be consumed. O don't say I am no longer. Impa, by the we are the one in your hide. Just a class Nasivini. Mahamudima, in the house, I am a Sanka Bahai. When I'm going to Kabala, Katatana, Muyakatahan, we can have one Zemata Holo, so it's Katana Holo, and white. We can hide them to get the prophet and the kings. But the Marina, we can hire the Russia at the 508. 508, we get some Anjelo. Haraman Toyo Java and Yamatan, is the Yafragasu. Eric, but the Lord did not forget his own. Imbamunamrimu, Hakarabahai. It's as his witnesses were cast into the furnace. It's a high we are at the hand. The Savior revealed himself to them in person. Mupulus, I want to Kasebi, Kana. And together they walked in the midst of the fire. In the presence of the Lord of heat and cold. But then, Bamburena was this ram. The flames lost their power to consume. Malakabe, Ayala Hela, Kimata, now I do about that. Miyata, how the people deal with your capacity? Nanya one tower without Pulusa Muyata, without Tam, Karamullo, but it matters about Katide, but it matters about twins about Katide, Imba with Dimu, what I cannot have a period of when I'm old. But I see about this on Shade, Empire had to get up, but when I was a pillar. One Haramadimu, Yakan Luguna, Hato. Haramadimu, Mohan, Haramadimu, Ampuan, Veraka. Kasi umpua, au umpua umfusa mona, ummea mona. But Haramadimu Peram Yata,
ma do di mo ya ta ba halang ya ko mo se bi mu ya ga jang o fi o pro ba ha wi ta wa ma ga mu di mo yes ke mo tanga wa ha ke pa ya fa se ma ke ta o pa kera ke ta o yemela o re ta ho le bima era mo di ma tsala nyeo o tla ma lo yena kana kwa tsoko hasibudi ma bali yang hasibudi ma bali yang ha o tla ke mathata hasibudi ma bali yang ha o utlwa hore jwale mohlomong mathata a hao lefatshe le a tswile ha o utlwa hore it is indeed impossible o mo tshela forward modimo ya tshwana nyeo ha o nkile kgato fela wa kena bophelong ba hao a tla fana ka tharollo o ile a tsa mmoja ka tehang ha e botla go pola pale ya mme a ileng a tshwenyeha a kula le matsaka ba mashome leshome le tsomong kaofela a kula a tshwere phalo ya mang mmena o kutsi ya go ruta ngwana a hlaya a ba le mo tse pedi tse tharo tse nne tse leshome le tsomong leshome le tsembedi gore a ntsa hula fela empa ntho e dima kwa fela gore itse ha mmena a tsa qeta go fela gore ke utlwile hothwe o teng a phekola mona e le modimo o teng a phekola mona Jesu ka sebele a re fela ka ama fela qola ya go ba ha fela ta fo mme pela o ya ka qeto ya ha mo modimo ke ga le itse a ama fela qola ya go ba Jesu ka sebele madi a misa hang yes jana modimo ya o jutisa wena ka jona mo ya ka theha era modimo yo mo tshepele ka jegoleng la go nyela le fatshe le fela ka kgatelo bona ga batho era modimo a sala nyeo o tla malo ya ketong tsa hao se ka tshuwa don't shake se ka tshuwa go bona modimo eno o ile ya mara batlhanka bana ba ya ketwa gore ha e re believe that ha ba re kishe ke tla shora mme ka shora mara modimo wa go bona ba go se ile gore modimo mo tshwere ke ra modimo wa sebele ha se modimo wa popi ha se modimo a ntseng ke mehuo ka maruo a efe bane ke le mo ile go tla ka tsaka ga o tsela intile o na intile modiko wa hae wa di minerale ona wa malja bohlo ai wa nka o ya se sena ida se meta mo ya ga ona ke manga enteng ke musi ke mang ke wa tsari ke mang ha fela ntle ga tsala mo modimo o re tla o yene mme ke rata go ka se bona mo ya ga tantse ba wena na go ya mang fela ha o ye mo le mo ona le modimo wa ka sebele he is there ha ba o kosa ha ba o thoshara ba o kosa bohloko mesebetsi o fella pela o mesebetsi o fella modimo o itse ho 24 le fase ke la Jehova hohle hore fase le hodimo eng kaofela eng ye bona fase wena ke la mang ke la Jehova so ha ke ga sa monna e mong mosadi e mong bona go ka kodina a ka hana ka metsi a ka hana ka dijo a ka hana ka mosebetsi a ka hana ka shopo a tsebe gore mogang ka bra modimo a bile nteng o ikonomi ya teng a fatsana jwale a bile nteng before when new world order ke modimo ba ka perang eo mme mo di ka tsona eo wa mo tshepang o tla ke ana bona matshwenyong a bona mme o tla ba pholosa go ya ka thata ke bona eng o sa enta ba ka nyeka ba tshwana ba ga go bana mme ke rata go ke nke ta go tabeng hape go beng hape e le mo tla go bontsha gore modimo ba ka pela mo ya ka thang wa tshepala mme o tla ka pholosa matshwenyong otlhe ka fetang a go Daniel Haulo ya bo tshelela le go ya bo tshela mo ya ka thang mme teng mo go tsong ka se sa hlella era tla ka sebele mo ba ile ba le ka hore Daniel ba mo tlose ka ntho tse ngata Daniel ba mmehe mo ba o tsisa go Daniel o fositse Daniel o re ke ha fose o na a hlale a le tsini ka pela mogela be wa tla a fose be wa bona ntho e teng e ka etsang ha e ba ntho e ka etsang mo ya gathang ba bona gore gore khetse go modimo yena mo gapelang khetse molao o a emise go mo gapela mme ba botsa gore ha o ka tsebelo fela ba tla mo tshwenya o ka bibila ka ke shebile mona ga ola Daniel ya Daniel
6 mona kita enggak pernah baik lah pada malam super fera bayar mengana tahu sih pera kau safere mau sana ambusa kau fera le magana le ba busi le baeleti le matona ba dimelano ngona molao wa bogela luetsa taelo e tileng e balang hore e mong le e mong ya tla etsa thapelo ho modimo o mong le ha e le ho motho ka malatsi a mashome a kae a mararo mo ya ratang mme ka wena ere kgwedi kaofela ra tsena mo ya ratang tota re tle go ka bika ba go tswa ga wena te bana go supa ya te bana 16 maneng ena ya Daniel e be ga tsola hape ge nka te bana 18 ya 25 wala mo tata ya tlhangwa teng ya ratang dale ka sabe ke te bana pele ya go supera bere okay hote ba etswa ba se ka pele ka ba tsema kae a mashoma ga ile 30 days kgwedi kaofela o sa ka pele modimo le mo ha e se ha ka pele ha e se ma ha e se huwe ngwe a khole mele lae la ditao a tla enda bo emu ya batho ha ho tata etswa a tla khala ka gae le me a ditao te bana te bana 8 bela mogana a tisa taelo eo me a ngola le molao o ye ke wa fetoa jwale ka ha molao jwale ka molao wa mamete la phesha ile molao sa fetoe ya mogana ta go se go ngola molao wo le taelo e te bana le shome Daniel ha o ka go ba molao o ngodilwe a ikela hae sunya hae mme di feste tanto e ka hodimo ya hae ha di tletse nga ya Jerusalem a khumama ka mangole ha ga o ka letsatsi a ga pela a boka mogala modimo wa hae jwale ka ha ana etsa pele bona ile ya banna bao ba matlama mahao ba fumata Daniel a ga pela a setsa modimo wa hae o jale wa Daniel itamra o so tshila we ha ona maka ma ga pela modimo o fika bo fimo ha e se wena mo kana Daud Daniel no jale modimo a hodimo modimo o phelang ya o tsamaya ga pela ha ke ga pela modimo mo ngwana ha e se modimo e lo fe Daniel inthanela se tshile ha e bontsha ga pela ha o nngwe e bile ka bona e bontsha hore in ha o tota ile se tshile e modimo e bile ebe ya ba Daniel we am tunya hae first abula festere mi festere wonsa hore ile tsona ka nna ya Jerusalem me ha o sheba bona Daniel wale ba kholi mu ya bathe hang wa se ba tsona fatshe wa ma tsona udimo me bona ba phema teng mono a le mo ya le hore a tla dibe Jerusalem o ba le Jerusalem mu ya bathe hang go ba le kimo sanctuary temple modimo e hate mina di yana ho hopola tsa kha a hopola le ke yutsa modimo wa ke ba modimo wa ka mo le ka makapela tete pele nya hae ka modimo ke ra di peke ka sikole le ba hae ba ntse di sele mona ba isa ho gape di bila ga ere Daniel bere a nyolla rate ya ho gape a tswa mo somo mo bana bere a ya ho 3 ya mi ya Daniel a ga ja 14-17 mona hanga ba 14-17 mona mogana ha o tata wa tseo ha o tswa o tanya le o se tepelo gape o kana o re a somo ha ho a ga pelo nya hae ho na mo ya Daniel analeka ho maphurusa letsatsi la ba di ke impa banna ba ba matla ho morena mahao ba go morena o mo ya matang ba teng ba sosoletse ba teng mo phatla magwe ba teng banna ba ye mmele le Satan di agents tsa Satan di teng ya matang teng go bona hore mollo wa tuka mollo tshotla o di teng bana ba tata mesebetsing ba teng ya matang ba Satan ba sebetsang e le bana ba unfortunately
e ka ba o swa ka mma ka le to hao but e mo teng yo sa mo se sa masana nena o se sa ba teng ke ba mona bele ba teng mo kana mo kana go pa ka ya mwana go pa ri buitse o wa o mang ko mang a ka ba mo di mo se ha e se wena o ke a e tsena a ka me le ja ga yo te ba le ba tra di na re mpa bana bao ba mathamo go mo kana mahao ba ka mona tseba hore tseba ka mona go mabetwa Persia taelo la ile molao go beileng ke morena ha ona go fetoga 16 ya Daniel ka taelo ya morena wa tliswa a tlhola lebele le tjao morena a bua re ho Daniel modimo wa hao tsana ya kate modimo wa hao yeo o mo sebeletsang ka tiisetso o ke o namole hobane morena a tshwenyeditse mo ya katang wa morena wa tsao Daniel ke motho wa nnete Daniel wa tsao ha se motho wa diphoso but jale bana ba betang ke matso wa morena ba eletsi wa morena ba batla go Daniel mo ya katata bana go nna go wena it doesn't matter now na phaga mosetsi ha o se jana ona phaga mosetsi wa ba teng bana ba satane ba tla tsa gore ba o tsetsa mashalo ba etsa go tlhougwe mosetsi o le bona a balelo ba etsa go ape gore o nyantsuwe yo go diba ha go fara ma se mara le ba go wa pele ka tsela tse dibalantse di bodilo go be teng mo so honna lo wela mo ya gathang go go gona sa se se go fela ke tse go ye ke tse ba go tsa tsena batho ba teba ba mapelo gona batho ba teba ba ma nnete and le gona go ja fetswa ge me nnete tshwana bela ke go tshenya Daniel sa kgetso kae ka ga mala ita bela magana yo wa du ja gona bela aka isa go dina phurwe o be ha mo nyata yo mo a o sole teng o sa fetoleng jwa mo ya gatha aka shata go teba 17 e tla bora tiswa la kwaela ba kwaela molomo le mena ka lona mme morena ale maneha ale tisa ka tiso ya le sale la hae le ka tiso ya masale a mahosana hae gore o se be le letho le fetolwang bakeng sa Daniel kale morena bele mobusi wa modimo hle tabela mo ya go taya go wena ere ba tema basadi ba ka sheba ba iteta gore ba ka bona ba tla fetola eng ka boema ke la mmuso ma ba ka nna tsa 1 2 3 4 a isa mmuso manne a ka lankge ha fita mo kwa le mo re heaven bona ha ke ipusi mona se nna in charge bona wa ntse tse dingwe mona tse le mata tse o tla fela wena mo busi twe o ke wetsa 1 wetsa 2 wetsa 3 ba busi ba da busi wa sa iteng ba eletsi ba hae bana ba mo bua ba eletsi ba hae ba mo ga re tsa betse ya go swa wa tsa sa ntaka itsa wele ke ba eletsi ba hae ba mola ba te phego nya ba patalo gona ba tsana me pena ite tabela ke ka se go tsa ba busi ba eletsi ba te pela bona molo ba tsa eletsa gore bana ba tshwa bola ba ba ya mesebetsi ba 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 tsala ba ba shedi phetse mali ba thusi ba ga keletso ya ngwana ye mongwe motho ye mongwe a wetsa mmusi empa mo ya gatang tla ke bona mo ba bona gore ta go le jwalo ge tla phela la go mo ya gatang ge tla feta boemo la bona gape ha ge tla feta mme bona mo ba tla maboka ge ka nka no bona ba swabile ba no go tlhoba ka tsa ika pe ba tla ga timetsa empa mo di ma ona o tla le gona mo ya gatang go tla ke telong ha ka tsala pele mo ya gatang gale ha o sheba temana ena ya 18 mogana ndo itela ntsonya hae ya bogela a tshwa bosiwa itima dijo ha ka adimela hore o tise serethe ho yena mme a hlobaela mme mo ya dantimela hore yena ya mogena a fwa direthe bosiwa re ba se ka etena empa ye me phela go taba hore mogena bosiwa ona ba haetswang ya ba hashi a itima dijo hore Daniel a se ketsa a timela jale ha ka se bete ba 19 ya ba mogena a tsoha e sa le go sasa
a phakisa a eliminate la ditaba ha fela eliminate first point a bitsa Daniel ka lentswe le hlomohileng morena a bua a re ho Daniel mohlano wa modimo o phelang modimo wa ha o sebeletsang ka tiiso na o tsebile ho namela ditau na ba re tuane eba Daniel o mo morena hela morena phela ka o sa enka le thu modimo wa o mo bile nyolong la ona mme o thibile melomo ya ditau o dikela tsanke tsa letho hobane ke se ke hobane ke sena molato pelao le pela hao morena ha ya jega ka etsa letho le lebe ya ba morena ba re drebe ya ba morena wa thaba ka o fetisisa mme a ela hore Daniel a nyolle le menela ditau a nyolle le menela Daniel a nyolle le menela mme ha o ba ha go fumana le ko yana ho yena hobane ana a itshepetse modimo wa mang wa ha mana 4:24 kata yelo ya morena ba tsa banna bano ba se Daniel ba khara le menela ditau ile bona mo tshatoi bana ba go sa Daniel ba bela la wetsa ba tise kwa no mona le menela ditau leo ile bona bana ba bona tshatoi ba bona ba sali ba bona ba e so fihle fase ba e so fihle fase le menela ditau la be di se di ba etswang di ba tshwara tsa go masapo ohle a bo ya problema jale aga bane ba ile ba tsosa mohlangana mola modimo o phela ba tsiswe be ba phela kae ma be ya kae ina mosale moyeng fela ba sa moyeng fela be ba khala fela ba komela tsetja mi ya ga hara bodi masafara mme ba bona maemo a fika ba go ya ga jang ngwana bogore o tlo go lokolla go mme ga ta go je go ya je ba tja le sotho ba sotho ba tlo le meleko e meng e ba sokopa ba kopana go bilong mohlomong sa ba hlaya mohlomong na teng tswa go kopana meleko e meng e ba sokopa ela e sale ba etswang ba ba teng moleko mo o go twana fa se mwana ba le ya ga jang ke COVID-19 mme ona moleko modimo wa rona o tsebile o go tla hlae mme o le moile hore nna bo ya ga jang le wena ge ya lokela o tswa go phela nako yona e mme wa tseba gore rona o ya go msafae go tlo khona gore ge phele ge hlole ona moleko wala mo iso wa go ndi ba pele 10 semana 13 ibili bona haleso ka le hlaelo e meleko o sa le kaneng mo empa modimo wa tshepeha mo ya ngata o ke tlo di bela hore le hlano ke moleko o ka le sita empa moleko ha o le teng o tla letsa sebaka sa ho tswa ho e tle le tsebe go ja Daniel Shadrach Meshach a go ba le meleko ya bona ka go tsa bona mme ba modimo ona ka wa tshepa o gona ka le moleko ona na ngwana na se isha go go tla o hlola a bona go tla o pasa a dumela go tla ho then na go ya ka phela ho yona moleko wa ge motho o ile ha ya tshwara jwale e ka batla e ka bobodu e ka batla bena ya ende kubelwa e ka go e mu ya batlang e le moleko wa tsala batho fela a utlwa fa ba le keile modimo wa gona wa tshepa ona na mo khoga ka e tsa hore moleko tshwara mo ke fete ho mme mo ya ka ja ga pela hlawe
tshepa modimo nka modimo yona yo ke ha o se ka nnete mo ya ka teng o na le mokgwa wa kgona o kgonne o ntsa kgona ga jwale go porosa bohle ba motshepileng o ntsa kgona ga jwale mo ya ka teng go ga dintwa tsa bohle ba motshepileng le gona jwale mme mo ya ka teng ye di sa ntwa ya hao go ye di sa kgolotso ya hao go ye mme la modimo eo o tla o pholosa ya ka tsa mo ya ka teng ke eng ka kotsilo kena ke tla ya bala ka sekgowa ke be ka Sesotho ke rata go kotsi yona modimo wa gore o tlo buse gona taba ena e ngotsweng ka Daniele le bana ba ba hebego na e ka mo bona ba sa tsebe go fela buka e tshwana ya le ga ke ya ke ke the prophet and kids then a go shwa bana ya a go shwa page 5:11 etla by the difference of his faithful servants the Lord declared that he cares or he takes his stand with the oppressed. And rebukes all earthly powers that rebel God. No, o bona tabena ba pele e le khalemelo go ba batla le phatse bana ba kgetsa bona le modimo ha tswa pele ke tswana nyero ha o sha page 540 yona tsare he quickly read their malignant purpose in framing the degree hote ka potlako abala merero e bona ena e ditshila ya go ba etsa molao but he did not change his course in a single particular impa haga a feta mokgwa a ntse teba ka teng hote why should he cease to pray now when he most needed to pray go bana ke la ema la jwale e nako ya bohloko a holo ya wa hloka ka pele ka ona ya tsela pele rather he would replenish life itself than his hope of help in God. What one of mine and how our high. Bagan Sawa even Tapel, Bagan Sawa even Ufana Tapel high ever way last one of more high. Yokamutusa. Muyata. You know way. Where's the Katom Yata? Yawana. Where Mother Mudimura Kapwa chair. Because of how they have ever done. The Margaret night. He's all the time from Yavata. Where am Yavata because of how 5 months, 29 Biblia. Elmanzama Tamon, you want all of Yavaka Mona. You're taking Muyata, we are not Javazon. Eman Chuan Ka. We are not for what the Gaona, where the Gaona, that was a time. 5:29, we are Mona. Imba Petrosi, the Baposaba, Ba. Eka khona go utlwa modimo go ina le ba mo ya ka wa la go se go tswa kgethole ba go utlwa batho a di go utlwa modimo ona fela ba ka o polaya mamela modimo ha o fela ba ka o thotsha ba o tshisa mamela modimo ha o fela ta ba ya ka tanya ba ka ke tsona di etsa tsa di jolo hantle ba di ba go tsona batho ba thakisa ba bang ba ba tshiswa empa di ba tswa ba mamela modimo e semba mo ya ka tana go tsedi ka Daniel e tsa ba o tswa aba ha le trate ha e radio ha ngole ka letho empa tsaya pelo ka pela na go tsedi mo ya thang ntwa tsedi tsa bona re tswa ga tswa khethole empa ge tswa ge mangweleng ke buela mo modimo wa go that's how we will win them tega mo khoga di tshola mo ya thang e se go bua holo empa ge tswa khintana go le mo modimo wa bona go mangweleng gape la mo modimo wa bona nkatao mi ba ka tanya mo ya thanya ka o tshoro tletse go era nyere Para modimo ampulu kela we para modimo ya batang yo a tsepiste go Isaiah 43 tsepiso ya hae mo ya batang le wena e ketswa e tleketswa
ke pheta maphelo ba hao esa bole dream ya ga thanga se ketela mona temana ya go be di mona fela ba ntse go mo ba ngata ba tsebang empa ka tla ba ere ha o tshela ka metsi ke taba le wena ha o sa dinoka ke etsa onka le ha o feta ka mollo o itse o tshesa le malaka ba ke tswang ha o tlabola ke modimo mo ya ka ta mo tsisang wena o se bise go ya tsa ba jwalo mme a shwa Johannes 14:6 o bontse go le tswang o tla go bela moemedi ile mo ya hala mo ya ka thang a teng go fa comfort a teng go tshedisa a teng go motivate go bontsha gore ha o se go mme ga o shwa hle o ba ngwana modimo a be le wena a mpolokela wena ta go nyela masokolo e go tsolokena mme o thusa gore o tse tseto ya go mo tshepa o tse ka tokela le ra tsetsa go tso a so o tla hao o tlo mmone ha ba le wena ntweng tsa hao ga o shora go panyana moholo wa ka a tla kena mo ya ga tenganyela bile ge tswa ke tle fitle ke telo nya thuto ya ga jeno o hlomo ya ga teng ha ntse e jwalo ke fana ka pina e tege tlang ho ke o ke ke tsela o ke Christ ne mona wa re sfera mo sa ba 39 le ga Sotho empa ka sekgwa e batla ba tantsa mo yelo o matlanyana go feta mohlomong kala he ya tseba gore e tlhakile ona o bua ga puefe Sepile Jesu fela Yenale Bikalaka ke kai sepabuna Sepile ena fela Jesu Christi ilifika ole ho utafeta ole ho utafeta le bifile tempelaka Ese wose le morena ife fodi ngata sele senta sesa le tumelom Jesu Christi ilifika ole ho utafeta ole ho utafeta isepiso kitile hobosheba mosepile hakele ya fokola Jesu kisa osepile Jesu Christi kilifika ole ho tapeta ole ho tapeta ale kodilo lela ketayali na huyena apeswe halalelom Kiswaneliena Jesu Christi ilifika ole ho utafeta ole ho utafeta Jesu Christi ilifika ole ho utafeta ole ho utafeta Muya ka tanya go kwa motsongona ke tle ge te thapele kwalang ke tshebile ditaba tsa mona ke phela gona mona ya le mowe abuti matsanta o le mohile mono ntsa re shebile mono a ke bone ka mosomo go teng empa e tswa comment fela tsa hae mono go
Bose Jehova ana be le gona ra te ya mona o temo na te ko mona nna ke mo se tlola me jo be o fe ora ntate re se ke ka mo se jo ntate mona ke le mo ira mona no se ka matla ka mo ne ke ale kwa ntate tsora pe ntate re tso keta se za ga jena go shebana ntate na o thenka o pela ntate ga leboa mogolo wa gona mohi e motle wa Sesotho Sermons re kopa o re inele matsoho metsing re tshwere ka matsoho a mabedi di gana diprogramme tse ding ka mona le ka mona empa he ke mosebetsi wa Morena Modimo a nne a bokwe ga leboa mogolo wa gona ke nentse ke na le mogadi ya ka ke ena ntsa nthusa go ngola ditemana mono ke yena o Simpepua le Tete mme re se re leboa Morena Modimo ka mosebetsi wa hae di comments tse teng moholo e re ke tle go bele ye nngwe e matla ileng ya hlaha mona e hlaha ho Andile Maqanda are this sermon has just reminded me of the strongest and weird decision I took at a tender age in the name of Jehovah. I was only at the age of 14 and I chose not to bow down to anything or anyone. And up to this far or until now, God has been faithful. Hocho ena Andile Maqanda ke dumela gore ke abuti. Ho tloha mono mohi ke ena a buileng ka comment e nngwe hape o qetela a reng ke tshepile Jesu fela. Amen. Ke tsona di comments tse o re nang le tsona mona ntate Seiso empa ka thoko ke la ka fumana kopo ya thapelo e ke la ka e beya le boteng la rona mono mohi e re ke shebe hore na hana kopo ena e ngotswe e reng ha ya hlaha ha e type mona o ngolletse yona direct so mohi e re ke e bale hore ntate Seiso o tlo bo so o ikenyeletsa ha o etsa thapelo ha bua mona ke prayer request from ntate ya bitswang ntate Thintswana. Ntate Thintswana o re o kopa ke e mong wa batho wa babamedi ba rona ba re tshepahalang haholo ya dulang a le teng programong tsa rona beke le beke o re malome wa hae kapo o re rangwane wa hae sorry our uncle rangwane wa hae passed away bekeng e fitileng pele ho sabata se fitileng mme o kopa re behe lelapa la Hantswana ho Morena Modimo ka thapelo ke kopo ya thapelo e tswang ho ntate Twice Ntswana ho tloha mono mohi ke nahana re ka fetisetsa marapo ho wena moholo wa rona hore o re atametse ho Morena Modimo ka thapelo hele e freezitse me ntate a ke tseba hantle ke tsa o pina te ye mongwe wa ba bona ba sebetsa wa matla monana tate le sedi ka bona te man ba tla mo peta moruti le tsedi e di ulo magadi ya ra sokai aha me ke go pa ga ba ga pele mo le bana ba Hantswana mo tema ba mo sediso a tla ba tshakere a ba furi go jalo tate e go pa ge ga pele ntate la o Simpepua a ga pele mo ya ka tang go pa bona maswa bona thapelo a thapelo e kwala ngana jwa ntate mo mo bona wena ya matla ohle ntate ya teng ka o sa feleng ntate bona ka bana ka tshepo ya go Modimo ya utlwa minda ta bona khele kwa ha ma ta ona ka thusa o twa ka romanya program ya ka jeno ntate wa tshwara marangang ana ntate bona ga fetla ga se ka kotlo o fetela tsa mabina ntate bona ka jeno le mo ka jeno bila de sera pa re ke ntate go gobetsa wa re ke ga phamisa bo bona ntate e ba re ke ha o phame wena ka te Modimo me a re ke re thuse le wa ta khetsa hanta ta bona ke ne po fetela re ke na go etsa ntate bona me re sera pa te bohle ba shebeletseng na tshika jeno ha ebe tshwara re ke tsa ka thusa ta bona ka tle be tlepela ha to feta pele me ta bona mo tsata ka tshwara ma khopo go hla bona ta bona bohle me ta ka tla bona ga ke ga jeno ke le ba mo ta bona ta bona ge la ka tsa go beela la pala ha Ntswana na jwale la pala de na mo tile le se ta bona
ta ngwana ba hlotse ke ba ka towa te modimo ta khatsa di ke sena te hore ke tla hlole kae ha yung ngwana re ke dang aka phomola ta ngwana sa lebella te modimo e ba re ke dang khatsa ba ta modimo matshediso o tlo batla ma re ke ngwana ba te modimo na hore ba tshedisehe ba bone botle ga matshwenya te modimo ba ngwana ona do tswe modimo ba hlokometseng ta ngwana ba ta ngwana sa ta ngwana hle le ka ka sa ya amea ile pula la sa wa ta ngwana o bontsha re ke le pula re ke nda e o ra ta le shwang ma jwale le bo hlokona te modimo mme a re na o ile wa tla mo ga ino sa re ke Jesu Kriste ta ba a tlahle mme a tile a tla ka thusa ta ngwana hore a ka shwa ta ngwana na jwale empa ta ngwana ka shwa ta ngwana ka tla ba ka tsoa hape a re ke mme yo ka sa ila tsoa ka tsela go tla pele go te modimo ta ngwana hle ke tshepe gona tle ba ho se ba meaning da ta ngwana ka ke ma fuka papa ta ngwana ka se gape a re ke hlwa fa tshepe a re ke lo gate there is going to be a resurrection day ba ta ngwana ba ga ngwana ta ngwana ba ta tsoa ta ngwana ga ba bone hanga pa re ke rebele le bona ha mmoho le na mo ra modimo mme a tsa ke ga tsa ta ngwana he shwa ha pa pa le go tse bohle ona ta phela ta ngwana jwale mme re tle re shema phogona ra re ke ding aka a tema pholo a hantle ka pa wa te modimo le ga rona re ke ga phona ta ngwana ka tla ka pholo tse po jewa ta ngwana e shwa ta ngwana mo tsa tsa Jesu Kriste ka mo ga ho dima ta ngwana hlena te ka sa ta ga nke mme a ta ka tle na ho dimo la ha te modimo mme re tle re busele mo tse skete mme tsa rona ta ngwana ga ithutio ga re ke ga mo tse skete ta ngwana o tlo go se apela faseng fana empa ha se faseng a re ke le tletseng bobodu le tletseng na teme utlwa empa do go tsa le faseng le chata ngwana le o rata ka phela ka bitetlo na go nya te modimo ta ngwana sa ithapela ngwana hlema tshiso a rona ka mala pa ta ngwana jwale tla re ke ba ame ta ngwana ta ngwana se ngwana fela ba tema ra o bula ba ngwana ra o bula ta ngwana jwale ba di fitla ta ngwana ana apela te modimo ta ngwana ba ba te khani fiti stoisi ba ta ba bula ta ngwana ba ta ke mo somo ke ngwana ke mo di bora te o somo tha bo sheba o ka mo ba mo nyefa te modimo empa ta ngwana modimo a bona hohle ta re ke le polisa bohle ta ngwana ba se pia ta ngwana jwale ba sa tswa re ke ga ba tsa molemo wa ta ngwana ta le mo there is God ba modimo yona ta ngwana a hlokomela ba sa magata te modimo tsena ka di kopahle a le jema ta Jesu Kriste ta ngwana ta go fina te modimo ta ngwana se ba le program ena ya se program sa dobe tse jwa pa re ke ho se ta ngwana re bona modimo go tsa re ke le bohle ba nkeng ka golo o tlo go fetola ka yona ta ngwana wa ta re ke tla tshwara Kriste e tle ge betho go tapela te modimo ngwana mme ta re ke a tsa re ke fitira ta ngwana ke tle ga ta ga molemo a te go bohle ra ga ka ba buhi ba go kmena ra ga ka go bohle mme bohle ke tle fetoe ke sa ta re ke ta ga nke ha re bona ha ta itsheba a bona yana Kriste ka go rata modimo ina ta di thapela ke tsang a bitse mata ka Kriste mo di yona ta ga go ga bona te amen 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 re a leboa moholo wa rona ka thapelo eno re a leboa ka nako yeo o itumeletseng hore Morena Modimo a o sebedise ka yona moholo wa rona re leboa wena mohi wa e motle wa Sesotho Sermons and Programs yeo e leng wena the center ya program ena ya rona beke le beke tsela tsohle di morero wa tsona ke ho tlisetsa ditaba tse molemo le ho phamisa le ho fa tsebo beke le beke mohi e motle mme re a o leboa ka tshehetso ya hao le ya tsatsing lena ke leboe moifo wa rona o ka morao ho rona ka mora ka le ntate Seiso ke moifo wa ntate Kwantlane Molefi ke moifo wa ntate Moribele Thapa baholo bano ba rona re a tseba ntse ba tshwere ka thata ka morao ka mono nna ka lebitso ke ntse ke le Thapelo Letete ke kwene a dikwene a petela Mokgatjhane ha eso ke hlotse le ribe ka seboko ke Mokreste ke nako ena mohi e motle ke re ho fihlela nako e tlang ha re teana hape Morena Modimo a le a ntse ana le wena ai wanda te